Spel i fyrhållet var ikke reip av, og liene megna ikke skapet der holdt nek med målmøllagene, men verda til å oppe Streymur i lovåmene og skapte onkra målmøllaga. Kristoffer Jakobsen, men vi syner av. I 17 holdet ikke glad spel i synte betur, og var det særlig sundalagsmenn, vi gav om småspillet, megna av å sitte sorengar under trusht. Han spalte sammen sen, men av tvørstreie. 13 minutter inn i annan holdet, kjøver trusht i Soria-mål i urslit. Gott småspel med Hans Paula, Santos, Soren. Och så ska Argir Hansen bara sätta in där och så gör 1-0 till Streymur. Efter Suðuroy fick inte spela köra. Tar skatt och näkrar hållmöjligar, men tar var omgående vandamigler. Men det var sundalagsmän här emot. Suðuroy mäknar inte rodda bulten väck. Argir Hansen rattar rött och sted. 2-0 till Streymur. FC Suðuroy mäknar inte få styr 3 omfärre, men det Streymur i åkna sig som första sigur i år. B68 spelar rejon trotjon för att gå börja mot UIF. Bolten vill spalta till Gøta, här trusht för han lagt bolten för målen. Här är André Olsen, 8-0 till B68 Toftir. Efter mål i B68 gav runt. Öster Hansen tänker fruspark, Jakob Mikkelsen för att börja skotten om. UIF lägger trusht av B68 men kommer inte fram till nekvar målmöjligar. Den bästa färfrittlar för Lambanon, men Vlada Filipovic för händerna av bulten. Och i 17 hållet för heimalegi nekvar gav målmöjligar. Verjan til UIF for Høybruja Gøta, han spiller bulten ufra, og UIF for Heppner enn Dendi ikke skorar. B68 vinner disten 8-0 og har finnet 6 sti for trutja dister og litja 3 plusset. UIF har 4 sti. Hverskje HP eller AP har vunnet nekran dist i år, nå skulda vera. Fyrre hålleikor endar malleisor, men nekser malmøvleikar og HP har gjort her flesto. Her det Karl Nilsen som røyner seg. Og tar i 23 minutter lekter for Milan Kulic henta mållegan. Antro av fløton vil takla over harska og ble, og stått etter må Antro skiftast ut. Inn kjemur Tor Ingar Akselsen, og han røyner seg beina veien. Ein malmåleikje til HP Atreat, Simon Samuelsen og Ivle Kjaran. Einaste måleikje til AP og i fyrre hålleikje hetta frysparskje. HP byrjar setna hålleik vel, 2 minutter lekter, og Levi Hansen fer en goa målega. Og løt og setne verur Simon Samuelsen feltur, domaren Peter Reiner dømmer brottspark, og tøytekur fra Benjaminsen ser vel av. 1-0 til HP. Bara 1 minutt setne fer HP atur mål, atur Simon Samuelsen på spel, og atur det fra Benjaminsen som skorar. AP heldur fram att strujast och ta etnast att ligga trusht av HP. Kenneth Jakobsen för en stora mållägga, men Marsen David bjargar. AP heldur fram att trusta och ta ekkorster etter av dystenon minkar Dion Splitt och Monen. AP färt för stora målläggar att träat. Först var Nikolaj Eriksen spalder fröjer, men skottet ikke noe godt. Og stått for det der enda Gunnar Haraldsen tatt vi at jauna. Det etnast av ikke, HP vinner 2-1. Anki særlig fotballslugende vil løtjen og jar. Rekn og fitta vintervær øsne. Heimali NSO hei vinterne rydgen i fyrre halvdje, og til øsne tar Golo som kommer til å vanda med glas til Malmø-løganar, fyrst og løtna. Jan Martin Mortensen fært han fyrsta. Han bjør nærm atlar Víkingaverin i av, slipper halt inn i brostegin, men skåter for vi syne av Malnon. Søyen det hena legene som skallar møte Malnon. Gesatori i fotlar langt og vippar det pum. Så for alle lojer kommer gestner meira inn i disten. Og Víkingur kommer røsne til nekrar halvar rønter. Her røyner Sonny Olsen ser vi frysparse. 20 minutter etter frihållet og tar Jøsa Blau ferdig allop.
Hanus Jakobsen sender bolten inn i brottstein. Og mitt den store NSO i veileggerne, et nesten minsta mannen av Vøtlenon, Barry Hansen, skalla bolten i nede. 1-0 til Viking, som øyne var støvann, da færre vær til halvøks. Det var ikke store malmøleggerne etter stetjen. Men ta røntene som var 8 gestner. Sølve Vatnamar hei tver naska rønter. Og malskytten Barry Hansen rønner seg i øyne ved skåte, som Andras Ganko til ikke vi nekker trobelager via Bjerka. Så 2 minutter til Distalog. Innskiftet Hjartvard Hansen blir sendt av sted. Og inn i brosteinen får han et skump i ryggen fra Einar Hansen. Domaren Lars Muller Ivast ikke, brottspark. Sam Jakobsen vil sette skjøta, og han takker for i alle det. Vikingur vinner 2-0, og finner en fina brygjene på Kappengrad vid 6 stigen i 3 minutter først og distnon. Tjenes og i her etter møte ganger han ikke særligt. Tar jeg bare finner 8 stig her til. Bar Johannesen har ikke steg i mål siden 2006, ta i han gavst av besta linjen til HP. Men 4 år settene han atrasutja i målen. Hesa fer fyrir B71, som var så åøpner i årsens fyrsta diste, ta i tarra malmaver Petrak Markovic gjørdes lengtgjerskatter. Og Barur kommer i brennedeblen beina veien. Etter en alina byrjan oppa disten, fer B36 brottspark stått undan hållagsstegjonen. Jakob Borg vil setra skjota, men og i hans første aksjon som B41 malverje, teker Bar Johannesen skåte fra Jakob. Helter ikke i æresifte etnast til å få bolten i målet. Etter brottsparket kommer Mara Luig ut i disten. B36 får fryspark av Mion Vatle. Bar Olsen sender velen 4, og her er fra Klemasen Hakstorm. B36 kan fra til halvdags vi igjen i 1-0 Laslo. Og i 17. halvdags måtte B41 langt fram av Vatlen. Men det kommer eisne møvleggere i hinno enda noen. Hjaltrum Eltor trekker fram vid Bojan Sivic, og inni i brottsteinen stender en pura fruer Rovaldur Jakobsen. 2-0 til P36. Gestene kunne bli en minne lutta løte settene. Jakob Borg leter seg provokera, og tenta vi at en goler vil senter i Vatlen. Men et godt kors med det dommeren er en nøktande refsing. B41 var i Kjaltan vandamikler framafyr B36 målet. Men ta i okkur så hente, vært det som ofta Simon Hansen uskapt i Årek i B36-verjene. Simon teker bolten vel nyer og venter. Men Manar Johansen er her han skal være. Bænt fyrir distalog setter Christian Morsen enda litt punktum fyrir disten. B36 vinner 3-0 og har etter 3 omfør framvis fullt stiatal.